Pamati ken kararang gano, ti kangrunaan arson, no apay ang makaagas, ti may nga albularyo, iti barangay Sideg, Paway, Ilocos Norte. Ni Bishop Flor Alcantara, iti Crusaders of the Divine Church of Christ, ket ingkakaubigan na kano, ti mangag-agas, karagiti umas asideg, ken mamati kanya na, adagitoy ket dagiti agsagsagaba, tinaduma-duma asakit, tangamin, ket sigon ken Bishop Alcantara, ket ibilbilang na kano a Diyos, de Monsignor Renato Magliba, nga iso kano, tinangted ti bileg kanya na, tapnon ti kasta ket agagas, karagiti na duma-duma masaksakit iti pagilian. Tangamin kunana, ket aggapgapo, dagiti agbalbalin a pasyente na, karagiti nagduduma a probinsya, iti pagilian a Pilipinas. Iti panagsuksukisok, ti JCQ Online TV Channel, ket naamuan ti news team, nga nakaad-adon, dagiti agturturong, iti mismo a pagtaengan, the Bishop Alcantara, tapnon di kasta, ket mapanda agpaagas. Dupudop dagiti tattao ken luglugan iti ruangan nga agturong iti mismo a pagtaenganda a pangagagasan na karagiti pasyente na. Naamon pay ti JCQ News Team nga adda 2.8 nga ektarya adaga ni Bishop Alcantara aditoy iti pagmulmulaan na karagiti na duma-duma nga herbal medicines adigitoy ket dagiti aramida nga agagas para karagiti agbalbalin a pasyente na. Inbaga na pay, asaan nga agagas, ti aldaw ti Martes ken Biyernes, ken kunana, 50 to 70 patients laingen, ti akomodaran na, no kasta nga agagas daytoy. Kapag din dinamag nga, adda iti power ko nga mga agas. Kat saan ko nga indibak, tanda makalibak, gapo ti kaado dagiti umay, tinakaskas daaw nga maaramid. Jadi makapagna, dagiti naatake, dagiti na duma-duma nga saksakit, maagasan. Kat ado ti tao nga umay gapot ti panakakita da, iti maararamid nga datdatlag, mirakulo kan panakabaling, nga gapanan, iti Diyos nga silibiyag, nga ni Apo Monsignor, Dr. Opinas Magliba, nga ari dagitar ari, nga Diyos nga silibiyag. Panawin nga ninon, ta inkumit na kanyak, nga amin nga makitak, nga aramidan na, amin nga mabasak, nga maipapankan kwa na, ta imbaga na kanyak, nga naisurat da ka dagiti liblibro, tinapapangkan kwa na ti kina Diyos na, kat inkumit na kanyak. Kastamat tiar aramidan na, nga aramidan na kanyak, iso dagiti ibagak, iso nga hindi ang mabuteng, nga may palabrog, kadagiti mararamid, taawang panakabalin ko, no, saan nga panakabalin ta Diyos nga rod. Iso nga may parangarang, tiki na Diyos na nga pudno, dahil nga ni kumit kanyak, may mabalin nga ibibak, na mabuto nga apo ta Diyos. Intulag na kanyak, dahil nga responsibilidad nga akmak, narigat apo. No dahil gasot nga tao ngagmalmalem nga awan sarden, pasari mamimpindwa nga manganta, manipod alas 4 tibigat, nga aging gana pa'y iti alas 2 tirabi parbangon. Nagag-agas kayo na apo? Una po awan, iso nagdagsang gayam, ti panagawit ti Diyos ide. Tano day nga kwakumano tao kalang ordinaryo. Siyam nga aldawan nga nagil-ilo takpi agpitupulo, aging ganat tigasot nga tao. Nga ilutan apo, pirmi nga grabe. Naku nam tatay apo nga nabayagen nga nadiscobrem detoy inpaay ti namarswa kada tayong panagagas mo iti tattao. So kaano iti panangrugim apo nga nagakumudar, nagagas karigite o may agpaagas keng ka? Napintos ta mairugi, idiubi nga payla nga basit. Impatagtagainap ti apo, bakit ken lakay iti mangibagbagang agagasak. Ngam gapot ta udingat. Okay, apo. Sa anak nga
saan ko nga inakseptar, hindi pa inakseptar. Hindi agbarito ako, umay manan, ngaman di alata, ikaskaso. Takas lang di maawat pala ide. Mamidag tawin ako ni itag 16, siguro pan 17. Imay ti, tagtagainap kumanan, may isa nga bakat nga nakaskas daaw, nalibnos kulot, napintas nga bakat. Iso ti kura na kanyak, agriin ka, ta mapantakat, agda agur-uray kan ka, asino ni master kunana. Agsakay ka, hindi nakariing ako, agsakay ka kadait yung sarukod, timayab kam titangatang, nabayag kami. Tuwing nga rabi iwan na pumarubangong nga tulayde. Napang kami timay sa nakaskas daaw nga kasla diso. Nagdiso kam timay sa nga dakkel kasla bato. Nagdiso kam tirabaw. Yung kugsol na lady nga sarukod, tinamiilo. Naglukat apo, kinakaranranyag dayde nga ridaw na. Nga sidag ka dayde nagdiswam ni. Gapot tiranyag na. Sumrek ka, pinanawa nga kas tagpawabaka nga mapan. Apo, nakadaldalos nga nakalilinis nga kasla kristal amin. Dua nga prinsipe, nang sabot kanyak diar sa dangan day ding agdan. Kampay di. Pagtagainap nga road. Intun dadak timay sa ngayon tiri daw. Mga 10 to 15 meters nga tatanalama mo't apo day di tinagnani. Agtuptupa. Ngari daw day jay. Adamat may isa nga agur-uray kanyak di bangir. Ipayat mo day tatapnog sardeng day to ri daw kunana. Impayat ko. Nakalasat ako. Umay ka to urayan na ka ni master kunana. Napang kami malan. Nakatugaw ti at dalamisaan apo nga napintas. At damot kadwa na diyay. Dayti ni Rex Al kunana. Nga apo kunana. Gapot ti libnos kan amo nga rupa. Dayti ngagkabanwag nga ibagada nga Rex Al. Nagparinto mga pinaayabang ka, agsipod, tamasapul ka. Tamasapul da ka dagiti tao kunana. Agagas ka, agasam amin nga sakit ta, ibindisyon ko keng ka. Dagiti kagatan ti uleg, dagiti amin nga kagatan ti ayok nga daan kita. Agasam, kunana po. Kat dagiti pilay, dagiti agkukutel, dagiti agsakit ti tiyan, dagiti nasaniban ti sairo. Kan amin nga iyasidagdan to keng ka, nga ibaga, di kan tog kitakit agasam to ida. Bendisyonan ka kunana. Wala po. Kat tiintid ko keng ka, nga awan ti baybayad na, itid mo ka di tao nga awan ti baybayad na, tapno adda ak ti keng ka ngagnanayon kunana. Gapo kat, nagparinto, siya pat rinto mga kisa lang na, hindi na ibagan lagi ay binindisyonan na naglukat ti matak. Makitak amin, dahil nga kasla kwe bawon no, pagtaengan nga nakapimpintas, naglukat. Makitak pintaramenti nga lubong. Makitak ti bandanak ti laod. Mabaling nga Egypto, na anagikan. Ayan dagiti nangisi nga tattaw. Agtungtung labda ko ti rigat. Tiriga da, iman ti bandanot ti laod nga parte. Agda dagitay kasla pagilian nga agtungtung lab ken nariga. So siguro da ito yun nga panawan. Kasi jay tagtagainap dayde. Hindi ko binindisyonan na manan, nagsubli manan apo. Nga dayde nga ayam ni nga taeng, nga nangurayan na kanya. Alawan kunana. Aramidam tinbagak keng ka, ngamlag-lagi pem. Tiintid ko keng ka nga awang baybayad na, isungot titong palam, tapni ti kasta addaak to keng ka. Hindi ko napalubusan na ko na po nga nabindisyonan, rimuara kon, kinuyog na mo iladay di simabot kanyak nga lalaki nga nakapuraw.
idirda kam di jay, ipaya mo dahil ta kunana mo ila, ang tanog sardan. Tano di mo ipaya kasra break na. Agtupto palta po da yarida. Uy na po. Rimuara kung dagidido nga prinsipe, nga naitulod kanya gently daw. So da mo ila simmabat. Intulod da mo ila ang bilang sabaton da kanya ngarsadanon de jagdan. Okay, apo. Imuli ak, at daday di bakit, mapantan, agsakay kan. Ikunanan day di sa rukod, nagsakayak, timayab kami. Katyam mo, kasama ila malitag-tagain na pinampanunot ko. Siya da di balay, mapana mo tagsakay, tinuwang nga mapanagpastor ko day dinuwang ko kumbaka ko. Uy na po. Inututob ko yun da itartalong. Ano nga talay siya tag-tagain, una na nga ta. Dahil siya nga mismo nga bagi, uno, ano nga talay, dahil kung kunak ako. Isa tada, di ay pinampanunod ko. Hindi ko agtaod mo ti masakit. Ado nga masakitan. Ibagak ti agas. Aging bagda, nga manjak pili bagbagang mga agas. Tamang agas nga mintyap po, mga lalakay kang babakot. Tipuun me. Gapot ti kinalaing da nga mangagas, ado dagiti na ibagbaga, nga kena ipagpakita kanyak nga mamanami nga agas. Ngam, day di tagtagainit kung ito, day di bakit. Saan nga suminad ti panunot ko, dagiti ipagpakita da nga ti agas nga kayo, bulbulong kan ruruot. Ipalas yung mga alaan day di kastita, ipainom yung kunak, iyan na riyo. Umimbag. Hindi ko dati na marigata nagtungtunglab nga kinagat ti ulag, manda malagit day din na tinagan na. Taday din nga kabayag. At 1959, idi apo. Uy na po. Imimbag, tatamigag dinamag, mandyak kaya mangagas. Uy na po. Mandyak kaya nga kumata narigat. At damanan, Florencia, Sisuka, balo nga babae, gapot kag dinamag, inaya bandak. Awanan, ada bularyo. Kat intulunan tawan tibiyag na, kagat-kagatun dali ramramay na kanapilko-pilkondan. Awanan ti puuna. Gaputap intulunan, pinadas ko nga inilot, lana. Madi matagliin, adalang ko nga buses. Adda busisan. Dahil nga buses. Saplitan kunana. Gapot ta saplitak ti kunana. Addamo day ulitag. Day nga babae nga maagasan tabalo. Di abay na nagdi ubingan na nagsasangit. Kun day na pasigag pay ide. Di kuan. Di naungko day nasir nga istabilyo nga ulitag na. Inka mamangalo ti kwalilo kunak talumilo. Sa nga ti gayubana wano atis. Nakaala iti kaslatangan sa nga nasuro nga mitos sa layo katibdag na. Una po. Gapot ta, agbusis sila talayad sa labawan ti balay, kasalayan ti paggapuan ti busis. Imbaot ko, gapot ti baga na nga saplita. Imbaot ko na milo, nga pirmia, natukol day di naggulagol day taon. Rimiing. Gapot pa rimiingan timba, pinilot ko day di nagkaalunga pa. Asa nga tigayubana. Insardeng kon gapot ta. Agpimamatan. Okay. Nabannuga kunana. Napana sa di nga to ti punak kunana. Agdadakkel nga lakay nga barbasan. Nga nangukrad ti libro. Kat dahil di nga libro, awang pay nagam mo kunana, induron na amatan nga intapak, tirigat pa. No ti unag, ti patas lamang libong nga nakununag nga mailadawan kunana, ti kaunag. So dahil din agistorya nga, dahil lakay nga barbasan, nga nangitapak ng kuana. Dahil mo langit, ti kunana nga, naggapuan na. Hindi ka mo at hindi mo, dahil mo espiritu na siguro. Okay. Nagtugawan, nagistorya. Apo kunana, yung baglaki din kunana. Hindi na pupuutan tibagit nga kasjayan. Kunana. Uri da kami, mas dao kami na tagistorya mo ito nga, napandilangit. Dahil gayon apo intuloy ko nga
linablabo tila na di ka na nakaungaran. Kapag pa nakaungaran, kawamot sa bali nga ramido kon, agsasaumit pun kas mo ila normalan, nagawid ako, dahil di imunan nga nakaskas daaw. Nga naagasam ako. Napagbiyak mo. Na tayo, naglabas kal daw, nadalagi tayo, agpaagas, ibaga di agas na, ngam di damap na, mailtor da manan, nagnat iltor kalagi jay nga panamong manan, mapanak. Dapugad yung impalti inda kanya ang agas, mansanita tinbagadang agas iltor, syakti magiluto, at pirni nga, uwa ka nga pa, nagkapo yan. Ang rejay, syakti nangangat. Kas di imbagada, ano danong makpilwabaso, ano ng surusuro, pagbali na ilaang nga gudwa, wano pagkaalulaang mabati kalay danong mamayangal, paano napigsang aga. Impainom ko, awan pa'y may isang oras, dayag tungtunglab, awanon lagsardangan, agsarsaritan, di lakapoy na, mga meten. Okay, apo. Oh, okay. Naglabas tiyal daw, pati animal, baka kada nuang baboy. Kapu kaligin ni paltiin kanyak ngag-agas. Tagasam amin kunana agsasakit tipot in mouth disease nga nuang kadagide 1962 hingga 1917. Ado apo nga animal nga agsasakit kadayde. Tinag-agasam apo. Wen dayde baboy nga agtungtunglab. Uno nakadapan. Adda pa may akta masirma ta nga ron. Kaslala adda may ibagalat ta. Kung makita nakaskas dao nga ron. Sap-sap pa jay baboy ngagpaalab nga matayan, jela kurang na ikali mo. Awang pa'y oras, bumangon jay baboy yan. Okay po. Manganan, jay baka, agsaksakit yung tingiwa na kadabumbum subtibagina. Mga rami dak ilauk ko itibasi, kumuskusak, iyupol ko, puspusat. Ipainom ko sa akong tupas sapsapan, jay bibigkan jay sa kanang agluksob. Makabangon dahil nakadapa nga baka kununwang. May bagtunganan dahil sila pa nagpaimbagdang. Nikandak ka na, mangalan ka di pa makapangan. Dagi jay tinakaskas daaw ng una. Okay. Hindi kwan, natay kinagat yulog dahil kabsat ko. Nga awan ti makaamut, kinagada ti malam, naturugan. Alas 12, di maagliingan, di penangan. Gunggunan day dinanami, Rolando Alcantara, kabsat ko po, nga lalaki. Wala po. Tata, agping nga rabi iday jaya, madida mariingan, aga rimbangaw, dan tadi kami matagkakabalay sa balay nga pagyanak ide, tatarakin nagtibaket nga nanamo ilaang gidakkel mi, sa balay mi. In Maidan, kaya yaman ni Flor, napana ko. Adda mo di doktor, nga dati klinika na di ayam ni, nga doktor Rudy Punsalan, na adda mo klinika na di asidag mi. Imay, ibaga na nga natayan, kada di agalauna siguro day din. Kapag ibaga na nga natay, talagang awanan, at agasam kinagatyulog timalam kawampu na kalayayan. Ado nga dengag, ngam sap-sap-sapak kada di kasla, na ipasirma ta kanyak na agas. Pagbiagag ko na katkatawaan na ko, di doktor, gapot ta, nga nyo umalas 4 nga taday di, nagkirin, lagi kabsat ko nagkute. Nagariwawa naman na, napandin na yaman di doktor no, pakitaan na no, si Diagono saan, nakapagkutini, nakita mi tayo nagkuti yung matana. Ngam naturog manan, imay man di doktoran, agmauyong sama ni Manong Florenta, pagungaran na tinalpasan na tayo, adda pa'y ay pulso na, hindi pa'y laeng rabi ikat, ay pinga rabi ikat, awan ti pulso na, di nga na, wano pitiknan, denggan na, di kad ibaga na, tawang madlaw na. Intultuloy ko lang taginggan at piaglawag, na sumingising gili. Nagriingan, di kabsat ko, bimangon. Di si palsiit ko,
Inakkitaan dete uleg nga nang kagat kanya di taar-ar, kinaga na si tamudok ko na. Nagbiyagan, nakaskas daawan, nga damag din. Naglabas siya daw, umadon ti damag, hindi alo tagtag-tagaria. No adda dagi umay agpaagas, no ibagayo nga ng pagungarak tinatay, madi kay itog agasan nga puluson, at madanagan nakta, adagi bagbagali dalalakay, adda ka nalaing amang nagaside. No nakapaimbag ka na tayo, may kaaluwan, no dumanon ti sa nga pulo, matay kan. Gapot takas dyan. Indak kaya tanong nga mataya mo, no maraming dayan. Agsasarunon ti makagat ti uleg. Agsasarunon ti agiyay masaki nga baka, tao. Kapag di ita po, no mapantay ko nabayag din na natseling yung laduman. Okay, ako. Agsasarunon ti makagat ti ulegan. Dito mas makugay nga taga Lasod. Sitio Lasod, Barangay Lubigan. Imay daki iyayab. Uras manen ti sangsangitan dan, awang puunan. Pakinagatsulag. Adda tiyagas kulata, lano nga makita, uno na iti talahib. Iso ti gusto ko yung bagiling gana nga dumara sa kunto, sapsapuan ti Jen, wano base, nga pangilaukak kalagay sumang. Isapsapo, agayos dagiyay darak, natadam dagiyay talahib, wano linda. Iso, rumor jay darang nga natay. At hindi mo mapainom ta, awang mapuunan, agungar tumanan. Apo anya dagiti agas nga iyap apply mo, Apo?